karada nah cikina gila ieu mah ieu ceng lem ceng saya beres ceng serangan berdua gitu jauh kayak mata kering nah teu botak ceng lap turutin ceng oke ceng ngepros lagi ceng sekarang lagi do baru beres-beres masih kena benu di lana ceng aduh ampun yang bandul bikin ke 10 kilo yang nila 2 siki ceng aduh jeung ieu lagi do beres enak bade mulang ku sabab terus wengi terus poe enak otawe mulang tur nuhun terus nyarangan pengidonya hatur nuhun pisan kasadayana cing sarehat balager ya cing sehat cing bager cing cara lager hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, like, subscribe.